right, my friends. What would I do if I could suddenly feel and to know once again that what I feel is real? I could cry, I could smile, I might lay back for a while. Tell me what would I do if I could feel? Yo, what's good in the hood? Máme to, Nandes, chápeš, s krydlami sme si podali ruku. A tak, nie sme proste tu, chápeš, druhýkrát v živote. Rest in peace. Even though that night you flipped on us, you warned us. If you came back and we still in the corners, we goners. Moving on to move your arm and your watch to another time on the block. Cause this 40 side where they said shorty rhyme. Tragedy, he used to come through all the time. I'm talking Juice Crew, not what the word defined. He had a sister named Erin, for sure was fine. That was my first crush. I bought my first mic, I wrote my first verse. I was about 9, I was about mine, fantasized house buying. New York Battle začal v roku 2004, na prvom 2004-2005, kedy taká prvotná myšlienka bola urobiť len nejakú obyčajnú akciu v Poprade. Moja crew, Outtake Crew, v spolupráci s mestom Poprad sme urobili prvú takú, no podarilo sa nám urobiť prvý taký battle, ale bolo to crew na crew, nebolo to ako je to dnes, že Seven to Smoke. No a tá akcia dopadla dobre a druhý ročník sme chceli urobiť väčší. Mali sme aj dotáciu od mesta schválenú a tak, potom vznikli nejaké problémy. Tak sa tá akcia bohužiaľ zrušila a my sme aj tak chceli urobiť niečo, tak sme urobili v podstate takú undergroundovú akciu, bola to nepovolená akcia od mesta a volalo sa to New York Battle, volalo sa to New York Battle Street Fight. Bol to prvý Seven to Smoke na Slovensku ako taký. Možno dokonca by som vedel povedať, že to bol aj prvý Seven to Smoke v Československu. Clark Kent just signed Dice, he didn't want us. Russell said I sounded like G, the nigga fronted. Reef him at AC, offered me a little money. Vyhral som to ja, Svojkila. A takisto to robilo Outtake Crew, ale v spolupráci iba s Dana Liptaka mamou, ktorá robila vtedy na mestskom úrade, ale ona nám tak na tajňáka pomohla. Čiže bola to taká undergroundová akcia. No a potom prišla taká dlhá odmlka. Ten 2006-2007 sa nič nerobilo. A s takou otázkou prišiel za mňou Kubo a Zlacikve, že či by oni nemohli urobiť New York Battle Seven to Smoke a či by nemohli ponechať to meno tej akcie, tak som povedal, že prečo nie, že veď tá akcia je dobrá a môže mať dobrú tradíciu. Tak to chalani zobrali do parády a 2008, vtedy som bol vo finále s Legolasom, prehral som vtedy, tak ma to naštartovalo a o rok, kedy bol New York Battle zase o level ďalej, pretože už priniesol pre víťaza postup do NANS na Hip Hop Session 1 na 1 a kopec vecných cien od Nike, tak som sa nasral a som to vyhral. No a v roku 2010 som už prišiel pripravený, pretože som vedel, do čoho idem, vedel som, že chcem ísť znova do nás, že je to super, že je to tu masaker. Vyhral som to vo finále s Minimanom, ktoré nebolo až tak ľahké. Stojím dnes tu, čiže toto je NANS Hip Hop Session. And to know how it feels to say Svojkila, hasta la muerte crew, Kubo Fakulta, Outbreak, New York Battle Champion.